Dobro došli na Luxury Auto 1, kanal gdje pratimo najnovije automobile, povratak legendi i modele koji oblikuju budućnost vožnje. Danas vam donosimo detaljnu priču o potpuno novoj Škodi Yeti 2026, SUV-u koji se vraća u modernom ruhu, ali i dalje zadržava onaj prepoznatljivi karakter zbog kojeg je originalni Yeti bio toliko poseban. Ovaj model je osmišljen za vozače koji žele praktičnost, pouzdanost i savremenu tehnologiju u jednom vozilu. Nova Škoda Yeti 2026 na prvi pogled jasno pokazuje da je riječ o potpuno novoj generaciji. Dizajn je moderniji, oštriji i zreliji, ali i dalje kompaktan i funkcionalan. Prednji dio krase uska LED svjetla i prepoznatljiva Škoda maska, sada zatvorenija i elegantnija, što naglašava savremeni SUV identitet. Linije karoserije su čiste i dinamične, a blago povišena silita daje osjećaj sigurnosti i preglednosti u vožnji, kako u gradu tako i van asfalta. Bočni profil Yeti 2026 donosi robusni izgled, sa izraženim blatobranima i modernim aluminijskim naplacima koji dodatno naglašavaju SUV karakter. Zadnji dio vozila djeluje stabilno i široko, sa LED svjetlima novog dizajna i diskretnim sportskim detaljima. Sve zajedno čini automobil koji izgleda ozbiljno, moderno i spremno za svakodnevne izazove. Ulaskom u unutrašnjost nove Škode Yeti 2026 odmah se osjeti napredak u kvaliteti i tehnologiji. Kabina je prostrana, pregledna i vrlo dobro organizovana. Materijali su kvalitetniji nego kod prethodnika, s kombinacijom mekanih površina, čvrstih plastika i elegantnih detalja. Centralni dio dominira veliki infotainment ekran koji je jednostavan za korištenje i podržava najnovije digitalne funkcije, uključujući navigaciju, bežično povezivanje s pametnim telefonima i online usluge. Digitalna instrument tabla iza upravljača pruža vozaču sve važne informacije na jasan i pregledan način. Vožnja postaje opuštenija zahvaljujući ergonomskim sjedištima koja nude dobru potporu, čak i na dužim putovanjima. Zadnja klupa nudi dovoljno prostora za putnike, što Yeti 2026 čini odličnim izborom za porodice ili aktivne vozače koji često putuju. Kada govorimo o praktičnosti, Škoda Yeti 2026 ostaje vjerna svojoj reputaciji. Prtljažnik je dovoljno velik za svakodnevne potrebe, a uz preklapanje zadnjih sjedišta dobija se dodatni prostor za veće terete. Pametna Škoda rješenja, poput dodatnih pretinaca, kukica i praktičnih detalja, čine ovaj automobil izuzetno funkcionalnim u stvarnom životu. Ponuda motora kod nove Škode Yeti 2026 prilagođena je širokom spektru vozača. U osnovi se nalaze moderni benzinski motori koji nude dobar balans između snage i potrošnje, idealni za gradsku i međugradsku vožnju. Tu su i efikasni dizelski motori za one koji prelaze veće kilometraže i traže ekonomičnost na dužim relacijama. Odabrane verzije nude i blagi hibridni sistem, koji dodatno smanjuje potrošnju goriva i emisije, uz glađu i tišu vožnju. Vožnja Škode Yeti 2026 je ugodna i sigurna. Ovjes je podešen tako da pruža dobar balans između udobnosti i stabilnosti. Neravnine na cesti se dobro upijaju, dok automobil ostaje stabilan pri većim brzinama. Upravljanje je precizno i lagano, što je posebno važno u gradskoj vožnji i pri parkiranju. Za one koji vole avanturu, dostupne su verzije s pogonom na sve točkove, koje omogućavaju sigurniju vožnju po lošim terenima i u zahtjevnijim vremenskim uslovima. Sigurnost je jedan od najvažnijih aspekata nove Škode Yeti 2026. Ovaj model dolazi s bogatom ponudom sigurnosnih sistema, uključujući asistenciju za zadržavanje trake, automatsko kočenje u nuždi, adaptivni tempomat, prepoznavanje saobraćajnih znakova i nadzor mrtvog ugla. Sve ove tehnologije pomažu vozaču da se osjeća sigurnije i opuštenije, bez obzira na uslove na cesti. Škoda Yeti 2026 posebno je zanimljiva zbog svoje svestranosti. Ovo je automobil koji se jednako dobro snalazi u gradu, na autoputu i na seoskim putevima. Nije prevelik, ali nudi dovoljno prostora. Nije previše luksuzan, ali pruža osjećaj kvaliteta i pouzdanosti. Upravo ta ravnoteža